Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nanti mendapatkan telepon dari warga ada yang kesurupan. Tetap ikuti channel kami. Kita hampir sampai ke lokasi. Rukiah Syariah melalui Tuan Guru Malik Mandaro. Kita sudah sampai di lokasi. Pemirsa, Kan? Assalamualaikum. Itu di mana? Pol di mana ikan? Ya, Ikan di mana? igatnya lah pulang. Oh, lo pulang ya. Tapi mengecek kau di kampung tadi ya. Kita di mana? Kita sekolah di mana lah apa ya? Oh, tolong kursi itu deh. Ah, itu. Isu apa? Di mana kau ada penjawan? Iya. Oh, masih. Itu apa iya gua deh? Dah lah. Apa di kalau pawon tahu tu iya kau porus kau. Pokok poincu ni. Apa yang sila kau? Ali aku kadang tu coba garam alu itu gumku ya. Garam alu itu cara minta lo ya iya lah. Bali itu nak namu hanya jual. Oh, lah barang mesti. Ramu kau. Kau enggak? Kalian semua kerja. Kau enggak mau kerja juga. Dia nak lekah dia anda dia macam nak. Oh cuma. Ya dia mau datang. Baca nangki aja dia ni kan. Berapa kali kerasukannya seminggu? Dalam minggu kini yo lah cok nah. Berapa tahun ni kena ya? Lamaran. Ah, mau. Kalau dari petang tu tahu tak mentak tu mah. Lebih ya? Kerja 3 kali rupiah. Oh, so apa ya? Tadi vegan hari ni, roti sekolah ni ke hari. Di rumah lah bagi tentang Di rumahnya. di rumah Oh, di mangga. Oh, tadi ke mangga tadi loh. Iya, itu di Marua tadi loh. Mau terus soalnya nah ini orang nyipak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Situ celia apa-apa. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Jago garik di sini. Lupa. Nyangkang. Cara mau? Hafal. Hafal.
kantor. Cái này như cái này. Apa? Gọi là tập đoán. Ini kalau Indo aja pas dua tuh mah tadi salah dua salah tuh ya. như là phải quên đưa hay như là lại nhô lên tại Ini lupa. Kalau Indo kalau enggak hanya gampang. Gua campur itu. Gua dapet 3 kali deretnya, kayak waktu mau bersih kan. Gua bayi suah kan pedang. Tuh ya Ah, buat kan. jarak deh ya itu deh. Belum macam apa, dua. Belum tinggal dua. Kita sebelum keluar bawa mata, wah yang tanjung tangga lagi, beroni lagi apa mau ni? Minum aja. Ini juga minum pak. Juga. Minum Pak. Nah, kalau saya sudah. Kalau lagi ketek dan orang, nah dulu 2 kali dah nampak tiba rumah itu. Talengah orang macam macam sudah nak kiat tu.